Kei te whakarewahia e Ngāti Tarāwhai me tai horo nukuragi i tēnei hangarau hau ki te pakanga i ngā tupu tūkino kei te tākere o te moana o Okataina. He pai i te mea, hake te mea ko tai horo nukurangi ana he kei runga i te poti ko te whānau o Ngāti Tarāwhai kei runga i te poti e mātai ana, e tirotiro ana, me pehea te whakahaere i tēnei aquatic robot. Kei te Tarāwhai kāia i te mihini, ka rere haere ki runga i te moana ki te rapu i ngā tupu kino. Are you having it under control? Then I grab the laptop and I'll show you something on the laptop. Cool, I got it under control. Nice. He wānanga whakahirahira tēnei, e whai whakaro anō a Ngāti Tarāwhai ki e rātu rau e mi, kei ngāringa o e te atu kamepene tauhei tautoko i a tātou mahi kaitiaki. It's about finding where exactly the invasive plants are so that we can say not have to drag divers around the whole entire lake looking for plants if they're only in scattered positions. We can instead put them down right exactly where the GPS coordinates are of the plants to pull them out. He kai ora moana sivo nuri o Ngāti Tarāwhai ko tai mai ki te whakahaere ngātahi i tēnei wānanga me NIWA ki te whanake i ngā pukenga tiaki o tōna iwi. I think it's massive because iwi don't usually have a lot of money or resources, and we don't have the people who can drop everything and survey an entire lake looking for specific plants. What Ngāti Tarāwhai have done here, particularly with the gold clam, and they're looking at excluding these invasive species, not even letting these species get to this lake is the most cost-effective way to deal with these species in the long term. Ko Daniel Clements, he tohunga kaiawai Māori o NIWA, e hikaka ana ki te mahitahi me te iwi nei mō te oranga tonutanga o tēnei moana taurikura. There's very diverse native species in here, some of the best in the country. And there's a lot to protect. Nā ko te rāmāramatanga e whakakite ana e tātou i tēnei wā, e kā napa ana te wai, e mā ana te wai, nō reira koenei mahi e haere ake nei, he taunaki e rauora ai te wai, e kā napa, e mā tonu ai tō tātou wai. Hei oranga mō ngā rea ngā whakatupu, e kainami mai nei. Kei te kite rā tātou kua rapua e tēnei hangarau i ngā tupu tūkino. Nā, ko te mahi a te iwi i nae nei, he whakarite rautaki ki te whakakore i ēnei ota kino. Yeah, so we're working here. We've got an autonomous boat that's working in the background here, and it's got two different types of sensors on it. An acoustic sensor, which is looking at the biomass of the weed beds that are present out there. And now there's a bucket of plants and I'm about to pull each one out to kind of identify which one they are. E mihi anau ki aku karanga matua, karanga whaia, aku pakeke e whakapau wera ana kia tupu rauora mai, kia noho rauora mai, tēnei moana o tātou. I te mea he nui ngā karawhiunga kua ka tukuna kia rātou, ko rātou e hāpai ana i te taumaha hoi anō, i roto i taumaha he māramatanga. Oh, help us understand what invasive plants we have in our lake and where they are, so that we can potentially put all of our efforts into the spaces where the invasive plants are instead of spraying large areas and hoping that there's lagocyphin in all of that area. Ka mutu, kaore roa ka riro ki ngā uri o Ngāti Tarāwhai i te māramatanga ki te patua rawatia ngā tūkino katoa ki tō rātou moana. Te Kawa Paora, Aukaha. Ko te reo, te take.